Reka twongere tubasuhuze bakunzi bacu hano kuri Rising Junior Platform, ya platform yanyu kandi yacu. Ni platform ibagezaho amakuru atandukanye. No kuri inshuro rero turagarutse mu makuru musanzwe mumenyereye. Kuri inshuro rero tugiye kuganira ese ni irihe dini rikurikirwa cyane cyangwa se rifite abayoboke benshi ku isi. Tugiye kurebera hamwe amadini abarizwa ku isi ndetse n'irifite abayoboke benshi kurusha ayandi ku isi. Ngiye ubasuhuza muramenyereye ndi Joshua Kwihangana aka Mr. Easy. Ubushakashatsi tugiye kubabwira ni ubushakashatsi twakuye ahantu henshi hatandukanye, twifashishije Wikipedia, twifashisha Britannica, twifashisha Pew Forum, tunifashisha worldmatters.info. N'ubushakashatsi butandukanye bwakozwe ku bijyanye no kureba ese ni irihe dini rikurikirwa cyane ku isi. Twihuse cyane rero, ubushakashatsi bwagaragaje ko idini rikurikirwa cyane ku isi kurusha ayandi kugeza kuri ubu ngubu ari abakirisitu cyangwa se Christians. Christians nibo benshi ku isi ugereranyije n'andi madini cyangwa n'abandi batorero abarizwa ku isi, kuko byibura kugeza kuri ubu abakirisitu ni 2,2,173 n'abantu 180,000. Ubwo ni ukuvuga 31% by'abatuye isi bose. Muri abo bakirisitu habarizwamo abakatolike. Abakatolike usanga bafite 50% nabo babarwa nk'abakirisitu. Iyo 50% ariyo ibarwa nk'abangana na 1,000,000,086 n'abantu 590,000. Abo ni abakatolike. Abakatolike murumva ko nabo babarizwa mu bakirisitu. Abandi babarizwa mu bakirisitu ni abaprotesta. Protesta buriya ku isi ihagaze ku kigero cya 37%, ariko muri za miliyari 2 navuze haruguru z'abakirisitu ni abantu bagera kuri 1,804,000 n'abantu 77,000. Tukiri mu bakirisitu n'ubundi habarizwamo akandi gace kaba orthodox. Orthodox usanga ari abantu bihariye byibura 12% by'abakurikira iryo dini. Ubwo ni ukuvuga byibura 260,000 n'abantu 781 n'abantu 600. Abandi bose babarizwa mu bakirisitu usanga bafite 1% aribo byo bingana na 21,000,000 n'abantu 731 n'abantu 800. Aho ngaho twari turi ku mwanya wa mbere w'abakirisitu. Abakirisitu murumva ko aribo bakurikirwa cyane ku isi cyangwa se ariryo dini rikurikirwa cyane ku isi, ariko nubwo rikurikirwa cyane naryo riri mu duce dutandukanye, harimo abakatolike, abaprotesta, aba orthodox ndetse n'ayandi madini. Ibyo ukwiye kumenya rero ku bakirisitu, abakirisitu niryo dini rikurikirwa cyane ku isi. Usanga abakatolike aribo bihariye cyane umubare munini muri abo bakirisitu, kuko byibura abakatolike benda kungana na 1/2 cy'abakirisitu bose babarizwa ku isi, naho abaprotesta n'aba orthodox nabo babarwa nk'abakirisitu. Umwanya wa kabiri rero tuhafite abasilamu. Abasilamu usanga byibura umubare wabo bose ku isi, tugendeye kuri mu bushakashatsi dufite ahangaha, bangana na 1,598,000 n'abantu 500,000. Ubwo ni ukuvuga byibura 23% by'abatuye isi yose. Abasilamu nabo baba mu duce dutandukanye cyangwa se babamo ibice bibiri, abasuni n'abashiya. Abasuni byibura barepresenta 87 kugera kuri 90% by'abayisilamu bose babarizwa ku isi. Ubwo ni ukuvuga byibura 1,000,000 n'abantu 39 kugera kuri 1,000,000 n'abantu 44 z'abatuye isi. Naho abashiya bo bafata 10 kugera kuri 13% by'abayisilamu bose. Ubwo ni ukuvuga byibura ko bafata abantu bagera kuri 1,159,85 kugeza kuri 207,281. Ikindi ukwiye kumenya ku Bayisilamu, Islam ni idini rinini ku isi. Naryo nyine ni rimwe mu idini rinini ku isi, ariko nyine rikaza ku mwanya wa kabiri inyuma y'abakirisitu. Umubare munini w'abayisilamu ni abasuni, naho umubare muto w'abayisilamu bakaba abashiya. Ku mwanya wa gatatu rero tuhasanga abatagira idini. Abatagira idini
ku isi nabo babaho. Wenda wabona nawe ari bubarizwamo ugasanga nawe nta dini ufite. Hariho n'abatagira idini ku isi, nabo si umubare muto kuko byibura bagera kuri miliyari imwe n'abantu miliyoni 126 n'abantu 500,000. Ubwo ni ukuvuga ko abatagira idini ku isi biharira byibura 16 by'abatuye isi yose. Ubwo abatagira idini niho dusangamo abo bita atheiste, agnostics ndetse n'abantu batabarizwa mu idini na rimwe. Ugasanga umuntu ntasenga, nta hantu na hamwe abarizwa. Kugira ngo ubarizwe mu idini murabizi ni ukuba wararibatijwemo. Mu gihe rero utaribatijwemo nta dini uba ufite. Aho ngaho rero no dusanga abantu batagira idini, nabo murumva ko ari benshi byibura ko biharira 16% by'abatuye isi bose. Abantu rero batagira idini ahanini babarizwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo byibura usanga umuntu umwe muri 5 nta dini aba afite mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahanini usanga abenshi nta n'idini bafite. Ku mwanya wa 4 rero twihusa cyane turahasanga Abahindu. Abahindu nabo ni irindi dini rikurikirwa cyane ku isi kuko ryiharira byibura 15% by'abatuye isi, kuko usanga byibura abantu bagize Abahindu cyangwa se basengera mu idini ry'Abahindu babarirwa byibura miliyari 1 na miliyoni 33 n'abantu 80,000. Ibyo bigahita bibagira abantu bakurikirwa cyane ku isi ku mwanya wa 4, cyangwa se abantu idini risengwa cyane ku mwanya wa 4. Abahindu rero usanga byibura 94% abenshi bituriye mu Buhinde, aho usanga byibura iyo 94% ushobora kuyibara igahura n'abantu miliyoni 971 n'abantu 97,000 n'abantu 200. Iyi Hindu rero cyangwa se Hinduism ni idini ribarizwa cyane mu Buhinde, rikaba ryibanda cyane ku muco ndetse n'imbaraga za kiriya gihugu. Murabizi ko kiriya gihugu kibanda cyane ku muco ndetse no ku madini. Abahindu rero nabo si bake kuko ku isi byibura babarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 33 n'abantu 80,000, ingana na 15%, bakaba babarizwa cyane mu gihugu cy'Ubuhinde. Abo bakaba ari abakane bakurikirwa cyane ku isi. Ku mwanya wa 5 rero turasanga Ababudiste. Ababudiste nabo si bake kuko byibura biharira miliyoni 487 n'abantu 540. Ubwo ni ukuvuga 7% by'abatuye. Usanga nyine Ababudiste benshi cyangwa se 1/2 cy'Ababudiste bibera mu Bushinwa. Abo ngabo bakabarirwa byibura muri miliyoni 243 n'abantu 770 bakurikirana cyane idini y'Ababudiste. Ababudiste murabazi babarizwa cyane mu Bushinwa, bigirira umuco wabo utandukanye n'ahandi hantu hose. Usanga kandi Buddhism ari idini rikomeye cyane muri East na South East Asia, mu burengerazuba no mu majyepfo y'uburengerazuba ya Aziya. Usanga Buddhism kandi yifitemo amashuri n'imico myinshi itandukanye ugereranyije n'ayandi madini. Ku mwanya wa 6 rero turahasanga abitwa folk religionists. Aba bita folk religionists biharira byibura 6% by'abatuye isi yose. Ubwo ni ukuvuga ko bangana byibura na miliyoni 405 n'abantu 120,000, ari byo bingana na 6% by'abaturage batuye isi. Ubu usanga ari abantu bahorana, bafite umuco umwe, basengera hamwe, ariko ibyo byose bakabikora batura mu gace kamwe ndetse bakabikora bigendanye n'imico yabo. Ibyo bakora rero cyangwa se ibyo bizera uba usanga bifite aho bihuriye cyane n'imigenzo n'imico ya kera cyangwa se binashingiye ku mateka. Ku mwanya wa 7 rero turasanga andi madini. Andi madini yose atandukanye cyangwa se andi madini yose asigaye usanga yiharira 1% by'abatuye isi. Ku mwanya wa 7 turahasanga abitwa ko ari andi madini atandukanye. Hari umuntu usanga adasengera muri Katolike, adasengera muri Islam, ndetse atanasengera, atari umukristo, atari n'umuyisilamu, ndetse atari n'umubudiste, atari n'umuhindu, ugasanga we yibera mu yandi madini. Ayandi madini rero abarizwa ku isi yiharira byibura 1%. Ubwo ni ukuvuga abantu miliyoni 58 n'abantu 110,000 by'abatuye isi. Aba ngaba usanga ari abantu bisengera mu buryo butandukanye,
ndetse insengero zabo zikaba ziri ntoya ndetse n'amadini yabo akaba ari matoya. Muri abo twavugamo ababahayi, abatayoism, abajainism, abashinitoism, abasikhism, abatenirikyo, abawika ndetse n'abazoroastrianism. Abo bose rero ni abasengera mu yandi madini atandukanye biharira byibura 1% by'abatuye isi. Aba kandi usanga bafite imyizerere yabo ndetse bakaba banafite uburyo bakoramo iyogezabutumwa ryabo bigendanye ku mico itandukanye. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 8 turahasanga aba-Jews cyangwa se abayahudi. Byibura biharira 0.2% by'abatuye isi, ubwo ni ukuvuga 13 n'abantu 850,000. Usanga abayahudi cyangwa se aba-Jews baba cyane cyangwa se babarizwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko usanga byibura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayo abangana na 41%, ndetse no mu gihugu cya Isiraheli naho usanga habayo ababarirwa muri 41%. Aribyo n'ubundi bihita bikora cyangwa se bigira za 5,000,000 n'abandi 38,000 twabonye haruguru. Ibyo bikaba ari kuri buri gihugu. Reka rero twebwe dusoreza aha, tubashimire ko mudukurikira ndetse tunabasabye gukomeza kudushyigikira mukora subscribe, comment ndetse na share ku biganiro byacu. Ibiganiro byiza nk'ibi byo nakagaruka. Ciao.